ram chiang ha mo thong hi ko langa biang le thlep ni thum jiang lei thong chim nak in man kut kanin tlai than ha mangun thabong ka si Palawa peng ni minung lung thin keng lo in sol nak tu ti lo ding in chiram chawza ni ral rin an pek chiram palawa peng sung rakhan ral kap ni minung lung thin keng lo in chin mi na chung sol nak an to mi chu fak pi in an mo chet na kong le hin hu pi lei atu bantuk in sol nak tu ti lo ding in ral rin nak an pek na kong chiram chawza Ministry of Women Youth and Children Affairs ni mini ni chathan an chua rakhan ral ka pe ni pawdo thlen nak mini bun tar in chiram chung mi palawa tol chung mi na lungthin nak tal lo in sakhan an chia ka dau nak an to ruang tol chung mi na ni har nak an ton pin fal shang ban tuk in an tlai na an shem na tol chung mi an thi pai na an shau cher lang mang na chiram chung mi palawa council ram sing sing khwa zong alon cha April ninga zinga khan ral ka pahni ni timcha mamti in chinu pakhat an klek shem mi chung chiram chawza Ministry of Women Youth and Children Affairs ni fakti in du lo na lak der atu bantuk in chinu pakhat an klek shem mi chu tlang chung mi malama kar imu thiam lo nak le I huat nak tiang achua tar kho cha sol nak atu ral ka pahni chu anit lak mi dan tat nak pek ding tleshe matong mi chinnu lung thin adam kho nak ding le angan dam nak ding zong thati in thobul ding him nak ding le a her mi bom nak pek ding in kanin for film ha rakhan ral ka pe ni atu bantuk in hin hupin lai chin mi na chunga hin minung lung thin keng lo in le kal thang bantuk in sol nak tu ti loading in fak pi in Paurin na kan in pe tia Charam Chawza Ministry of Women Youth and Children Affairs ni an than mi an lak der rakhan ral kap in chim nak no ngai tu u khain tu kha zong ni tleshem nak an tu ti mi thong chu adik mi asikau sual nak an tu ni khan ral kapati chu kan tlai na kan shan na chaklat na kan tu choma na liao asi adik mi aum kho nak ding sual nak an tu mi he atlak ning in fakpi in dan tat na kan pek na lai tia April kulanga arak KIA tangthi phuni phakan leikal mi SCC an ka na ruak lei thum an char minung pakhat an tlai kachiram kul phakan kopi leipan in ralam sial mi SCC ral ka pol chu KIA KPDF li tangthi phunha ni lawa khwa an ka na SCC ral ka play in athi mi ruak lei thum an charpin minung pakhat an tlai kong KIA ral mai thonglak nak shampi ni mini ni jing an chim Mini khat phakan khopi lampi chung mi la wa khwa ram sial mi SCSural kap le unkut tang pi tu sipol chu KIA KPDF le dang te pon ha ni lu no in an ka na SCSural kap le in athi mi ruak le thum an char na chu no SCSural kap le an kut tang pi tu sipol chu la wa khwa kacham nak lang le an zam KIA KPDF le dang te pon ha ni an doi na an ka than na tia thei si lawa khwa thacham na tlang lei an ka than na leo SCS Ural ka pakhat an tlai thacham na tlang zong KIA KPDF le tang ti phun na ni an la April kulali ni thok in pakan khopi lei SCS Ural ka pol le an kutang pol ni ral laman sil cha pakan lampi di lak an PDE man ki pa ka dau na chuak chu ka dau na pola chun KIA Kuki National Army Burma KNAB KIA Gorkha ABSDF KPDF PDF MOD le Naga ral ka pol an tangti na tia KIA ral mai thonglang nak shampi ni chun an chim Sikutang PNO P2 Sydney Russia Training P2 Singthong Somli in Anhan Special Commando Training Antua Sham in Nongai Nakala tu SCSural Cup he Atang Timi Pau National Organization PNO P2 Sydney Russia Ram Training P2 chu
singthong somli in an han I special commando training an to akong le meni khat a training di lopnak song an to akong paum hmaram thonglak nak shrampi ni an shim SSURAL Cup kutang PNO PNA P2 Sydney Pawutol sungmi na chu sham in tangka an khol na I special commando training chimtu a Russia ram training pe tu saya an han chu training a chun PNO PNA P2C zale som nga an kai I thanga chung ding training a pek na thu mini khat a khan po ram si sai peng PNA battalion 4 training kai nak mun a training di lop nak an to Russia ram training pe tu pa hi singthong som di in an hlan mi a si tia po ram shambun thongjam nak mi an lak der Sesiral ka putang PNO PNA P2 Sipol ni hin po hmaram tol chungmi na chu sham in ngun khoi an khol na pin a alam kip in tol chungmi harnak an pek na tia po hmaram thonglak nak shrampi ni chu en ali shwe mi dang ti phana ni SCC umhun khorna khote panga an lak paguram chan mu peng chung a SCC kap ni umhun an khorna khote panga chu Karen National Liberation Army KNLA shwe mi lo than nak shem tai dang ti phana ni ka dau in an lak I Deputy Battalion Commander pakhat le Warrant Officer pakhatal in SCC kap lai athi mi an tamkong Karen National Union KNU ni mini ni a an than alwan chia April kul ria jing swimia lam pakhat luk a mu peng chung khalaya somruk le khalaya somsari pathum in SSURAL kapol ni hun an fornak ngiang kong yentai kong yamyo ang yuachi chung kong le tang su khwa chu khian ali shroi mi dau thlan nak shem tai tang ti punha ni an ka I an lak ha tia thai si chuka dau nak a chun deputy battalion commander pakhat le warrant officer pakhat dal in SSURAL kap lai thi mi an tam I shem nam tam ngai song khian ali shroi mi dau thlan nak shem tai tang ti punha ni an lak chi chuka khwa panga I SSURAL kapol ni ompun an khor ruang a chun tol chung mi di lak chu a him nak kun kol in an zam na I harnak phun kip anton kong song Karen National Union KNU ni an than mi a an lak dau chi chaklai shem tlai phu unaw thum ni me thladi thiang ka dau na kan ngol chung lai tia an than alwan chia mani kulle ni riat ni a achang mi linhin ruang I haratong mi na cha a pezul in minung hoi chung zon ro nak he rian an ton phu na ding a mi ni khat in ni som thum tiang ka dau na kan ngol chung ri lai tia chaklai shem tlai phu unaw thum ko kan ral kap MNDAA yang ral kap PNLA le rakhang ral kap AA ni an than linhin nak achua nu a khan chaklai unaw thum ni April khadi tiang ka dau na kan ngul chungai ti in an rak than nu a atu hi avoi ti nak an than than mi a si linhin huang I arok mi pol sangrem than ding le haratong mi na bom chen rian pezul in an kalpi kho nak ding a me khadi tiang ka dau na ngul chung ding in achan kan sau chap kan ma event himda ti lau chu ka dau na kan to ri lai lau tia chaklai shem kai phu unaw thum pokan ral kap MNDAA tang ral kap TNLA le rakhine ral kap AA ni an than mi a an lang ter SSC ral kap zong ni April thadi thiang ka dau na ngol chung ding in an than na in an mali la ni an bor I ka dau nak pezul in an tua meni ni chun tianga chun an than than mi zai man a ri lo Simi Kongkopi Kadau Naga SEC Officer Pakhat li Piu Sothi Pamhi an thi Methal Zun hi an la Manali Ramthan Min Chiam Pengkom Simi Kongkopi a SEC Ral Kap Officer Pakhat li Piu Sothi Patni chu Tlangchong Shem Tlai Phu ni an Fim Hom Na I Methal Zun hi Song an la Kong Min Chiam Bek Tiger MBT in an Shway Tu Major Mike ni Achim April ni som thum zan swimel lam pariat luk a simi khongkhopi a humhim nak la mi SSURAL kap officer pakhat le pyo so thi pahni chu to chungsham tai phu ni an ka na cha a an pathum ning in an thi I G3 mai thal zun hi le konfang he ria zong an lak ya thai si SSURAL kap officer le pyo so thi pahni an thi mai thal zun thum kan lak
M3 methyl pakhat tu chu khupi chung asi cha a kan laman lo chu ka deuh nak chu min siam bek tiger MBT hna ni lam nei te in an lu hnaw hna I an ka mi hna asi tia min siam bek tiger MBT in major mai khe ni chun Natalie peng palik sakhan pakhat an lak I SCC pahni an thi somruk tal in methyl zone ruk an lak paguram them Natalie peng demangi khwa I mi SCC ral ka putang palik au pu sakhan chu ko songsham tlai dang ti punhani ka dau in an lak I SCC ral ka pahni an thi chupin a somruk shangmantal in methyl zone ruk le shamnam dang zema zong an lak chi kong Tayawadi Pengkom Battalion Thongthum Zariat pakhat ni mini ni a an than mini ni jinglei swimmer lam pathum le songa tluk a letaling khopi ni chualai mun I a ummi tamangi khwa a SCCRAL ka phutang palik ni umhun an khwarnak au posakhan chu ko chungsham tlai le tangti phunha ni lu no in an ka cha a swimmer lam pakhat chung shong kap ni kar ka dau ma chuak tia thai si au posakhan chu tlamtling te in kan la kho I SCCRAL ka pahnih zong an thi chupin a hliamatur mi zong an I si zong an phanpi hnu adang pakhat a thi chapti in kan thai pandi lak minung pathum an thi chun G3 methyl zun khat carbine methyl zun thum Me3 methyl zun khat somruk shriamngan zun khat somruk 1 lungkwa lephum mi bom lunga Lepumi bom lunga anti-vehicle bom lungli G3 kwanfang zalakul zong kan lakchi SCCRAL ka kutang palik apu sakhan la ka dok nakchu PDF Operation Huram Patni Paguram Chen Military Department Strategy Kulani Battalion Thongthum Zariat Pakhat Company Patni Company Parukle Natalim Pakapha Tangti Panhani kan kalpi mi asitia Tayawadi Pengkom Battalion Thongthum Zariat pakhat ni an than ni a an lang tar CC ni tangsha chamin puai to chan an timmi a min chajin pe mi an tlom I an thi phai na sham I no nge nak ala tu State Administration Council SCC ni aralai mi junil hairuk in tangsha chamin puai to chan an timmi a hin min chajin a pe mi siang hak chia an tlom I linhin ruang haratong mi ha an numna khuram chungtiang a zungkip in rian ton tu pol ni an nu lepa an ko hna I an thi phei hna kong tol chungmi ni an chim alwan chia manikule ni riat ni a achang mi lenhin ruanga khan mandali sanglei run I an chia mi ta sha cha min poi an phit mi chatlap singli shrong chu an kang I an rok di cha a chamin poi an tua nak chatlap aro nak hun mandali ni pido sagain le kachingram kul in wangsha siang hak chen ha chu aralai mi junil hairuk in chamin poi nan to than lai tia State Administration Council SCC ni an chim na Asha chamin poi a phi mi siang hak chia nu la pa na chu phim chon nak song ni an au na SCCRAL ka palik pengok song le ta chim tu na an lim hang azor lo nak ding cha zong a si rampi ni dot nak le zon ro nak he Asha chamin poi to than an tim mi a hin nan fa le zong phit tar di na u an phit lawa chun zaitik man a phit nak no kan pe ti na lai lo ti in an thi phai na tia mandale khupi in sianghak chia nu la pa cheu khat ni an chim SCCRAL kap ni ta sha chamin poi to thanding in an tim lam mi a hin zatuak in som nga tanglong ni min chajin an pek ruang a atu bantuk in an thi phai na hi a si tia no thlan nak thonglak nak shampi ni tu sin ka thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek cheu ding in kan in som ha